Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Poaka me Te Wuruhi. In celebration of Mahuru Māori and 50 years of Te Wiki o Te Reo Māori this year, we're giving away a few bonuses. Listen up at the end of today's episode to hear more details. We have two kupu hou for you today. The first is karapotia, and it means to encircle or surround. Kua karapotia tātou e te hoariri. We are surrounded by the enemy. Our second kupu is whakapoapoa, and it means to charm or induce. Ahakoa tāna whakapoapoa atu ki hai I whaihua. No matter how much he charmed, nothing came of it. Kia are mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānau nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Poaka me te Wuruhi, nā Aesop. I tētahi rangi, ka takoto iho tētahi poaka I tōna whare, me āna punua poaka e karapotia ana ia. Tērā te Wuruhi, te kōingo ai ki tētahi o ngā poaka pakupaku, e oti te mōhio nei me pēhea oti e whai, ka ngana ki te whakapoapoa I te whaia. E pēhea ana rā koe I tēnei rangi miha poaka, tāna ki atu. Ka aore e kore, ka whaihua koe I te puta ki waho, pūrea ai e ngā hau. Ana, me puta atu koe ki ngā hau takiwā, ā, māku au tamariki e tiaki kia hoki mai anō koe. O e nui ana te mihi ki a koe I whai whakaaro mai, te whakahoki a te Poaka. E mōio pai nei au ki te āhua o tāu tiaki I āku nohi nohi. Engari tonu mēnā koe e tino hiahia nei, kia pērā no I tāu e whakataku nei, e kore rawa koe e whakakanohi mai anō ki konei. Ko te kiko o te kōrero, me titiro pi ki ngā ratonga a te tauhou. The Sow and the Wolf by Aesop. A sow lay one day in the sty with her whole litter of pigs about her. A wolf, who longed for a small porker, but knew not how to get it, tried to worm himself into the good opinion of the mother. "How do you find yourself today, Mrs. Sow?" said he. "A little fresh air would certainly do you great good. Now, do go abroad and air yourself a little, and I will gladly mind your children till you return." "Many thanks for your offer," replied the sow. "I know very well what kind of care you would take of my little ones, but if you really wish to be as obliging as you pretend to be, you will not show me your face again." The moral being, services from strangers are to be suspected. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. As mentioned at the top of the episode, we have a bonus in celebration of Mahuru Māori. Until the end of September, which is beyond Mahuru Māori, you can get 50% off Patreon access by using the code MAHURU50 when you sign up. That's MAHURU50. Even better, if you're a kaimahi in Kura, Kohanga Reo, Puna Reo, or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Kaimahi can now get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive Reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content to date, which is more than 100 episodes. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtea way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a massive difference. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. Ko Taurapa e mihi nui ana, hei ākua nei e hoa mā.